Hello guys, someone good morning. Aro achi to amni hala sorry ekta surprise dekhabo mula kutta ba pecahan janam guna pasta janam guse to etu hoba amni hala ode dekhai dibo etu sabi olop etu andhera ase to bahar ge olai na dekhabo bisi janam guse de to iman phal kutta han do iman sundur cute thoa do etu hoba amni hala ode dekhai dibo amni han kobi muge Habale comments koribi. Aro ite tak mula channel ge subscribe korne ko please subscribe kori dibi de. Tisabi. Lai man phal kutta janam gushi aya mugo do na bi phal se kutta do. तो किस को कुत्ता पसंद है मुझे कमेंट्स करो मुझे तो बहुत पसंद है देखो इतना बड़ा बड़ा है एक महीना भी होना है एक हफ्ता आना है हुए तो होगा अपने हम लोग दिखाई दिवो ताकि मन ऐसे तहन पास दिन से सभी तंगोर से ना मन तंगोर सभी दो ताला मा है ना ताला बच्चा हम लोग जाओ पारी ना है itu se mula kutta pecahan lama mula kutta bina tom pecahatan bi si cute aro mustu thakala ase de bi te do ma hoba itu tin par wala janam hoise hole bi ekdom imman dangor hi janam goi thaki to ba ti do ami han ge dekhai dibo mula kutta ba pecha janam gona ahe se sabi man phal ase de bye bye guys